أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلي سنة اللغة لسنا سنتابع مبير زغو كلبي قوم كان زغو بلا تيرا سمسن لو بوا لولي متي ولا تابع لكيس تابع لما تابسو كيرا تونا الإسلام من تابسو كيا بومسي يا واحد وسيد يسوع عليم يا واحد حكمة يسوع ليلوندا إتناسون تابع زبومين زغو لا تمه ناولي يسات بانتي كيس تابع لما تابسو كيرا عليم يا بومسي يا واحد بسلونا سنري وين بسلونا سنري يسوع ade kisik taba la ngata man tab su kinra la wila taba ya bumbu sendem ya ngata bonni ngabal ayara musko waji men wa men wuligin tunda islam ba somba me na taba somba men gataba idiya mabijini taba mabil me hawa bizininga gataba bizininga wila kata ko somma zindi kisik taba ka somma zindi kitam jo akat kana kisik taba la wila taba le wada bum ya zanga lim ya ngata wala ti sentui da ha mi kem ti be ma man wa pare bi kisigre fo wana ton tika fo be wa nkele na agudo fa gile kisigi pare bi fo kele na zoro fa kisigi pare fo na bon aguru ba fa gile nke kisigi pare lundo mi kem tan jilo nga po wa groupe la mala mi ya uso ni yang kai son mi sabu fo te on tika bon yime himbe groupe ni fa gile kapi kisigi to ne awara do son 86 bon yinga بل آية وعلى القرآن قرآن لقدين سورة النجم ولا تزر وازرة وزر أخرى زنوف توقدا كتوقدا تو زنوفي ردي تنيرها مان وين أبالي كدا وين أنتي خمبولي ندا توي نتي صباح مان بومنينغي صباح لابرونا نفسا ماني دين كان غبالا لابسا مندولي كنا نكاي لانتي خمبولي ندا توي ردي نفسا مان فو تكانون فوسا fom pipi fo men ka som maana BM la sana maana BM sa som pa ni kan azu ka som to to kon siere nan tigan wili amabita se kale biya zora mbala sen hampare nimbe kidam tiyawa aya ma do son kato en sife nenga to ya sabaya atum ni sala men zugu fo sana tike zo wenga yemo sawu kisiga fo le mi kidam ti fo le maana wata ya ma be ya sa bonyinga isana kelle pa ayar zugu ya sen yeti boy ti wenga nesman wenga pari gida wenga tiram do ko ene da atoy wala ratieti ndo ko lo mun ngam tini sala hanken to mu'mina ya wenna me mo sen kenti izo soma to re pida po bala hayti go yan to re islam sa fu mi kidam ti boy izo soma na kateka nambe yinga po bala al islam husnul khuluq wal islam ya bolama izo soma la mbo ti islam le sa kenti izo soma kabe ne sa mi kidam ti l'islam anka pili kitam ne sa l'islam sabab fona mi kem ti zo hambe nyinwa ya wuso la sa ma zo wenga yemurti fona tikin nan kel nan yime zo som sakate ka fa gil kapi mana be awakat nga fo wala zo ni se fa gil himbe nyin po da de futti ka boy zo wenga yemure ndik zo wenga yemure zo nu fondo wala zo som fa gil kapi kel kisige so lil kitamti isana le jahane kan alesa alem ya wala do san katwen en sife wala boy alqur'ana pour man fi innal insana la zalumun kafar e tini sala ya wala da le ya somzita wala fu mana wala sin ya wala men ti bonni ngabale wengo to ne bale ya wenga yi sababu wane boy bema la wenga aya bumbu san katwen en sière ya kabum sia transparent ya wala tom kabum ya transparent la non l'homme ya bum sia transparent en sière men bui e ne katerse elen kiti yel bunu pour en bebe si ti bon sadiqi sadiqun la de ti fo za ya fo me za bene ti le pahade sable lam min ajli aynin wahida tuhabbu alfu ayun le ti nifre mari tasawuf non boy nini tuhuri le ni yang tasawuf ko kele non boy ne kateka o do fa jile bum sunguli ti non ma ya bum sin sierde wala ti ni yang tasawuf ko non fo mi o jili sa fo non groupe jili sa fo non zora ma fa jili kape wala la sana le mo wenga zinga nye ya ti ton vi important mi ya ta metri tenti boy ti fo bewa
zoa ya fo be la ton jilonga po yinda mana boy jita kame bonyinga bala wala tani ayra han to vena wala tazir waziratun wizra ukhra wala fo bewa hamman fo wenga ka fo zoa wala hamman fo wenga kidam do ka tin tiki fo bewa wenga di kan tigan du ngolo ke do fo bewa zoa ya bumu sin kitake lislonga po sampo mi kem ti bewa mi kelen tikere ni me fo mana be ni me man fo wenga to esa ni me le ba moy bumba toto la mara sa fo ne jalan pano bala fo kokoti fo wanti ya da zakata la tonkone ne ni fo na so ben kisiga ni abum sin kitare lislonga po sama no to no wakat kan ya wala ton kisa boy ala la sun wili e bumba ninga ko lilti ton da lislonga po ne somba me man boy net ha man wenga sabala bifo raje ha wenga sabon kelen nan kisige so ga diwa man to wakat kan ngane zo so ni sine da han tara fa jili fo nga zo so cancer fo nga bon zo so e cancer lilo wenga fo mo do da me ti ta asaba me ba ha zo mo ni sentara ko ba zo mo ni sentara la sentu wenga me ya ti sa ni me ngaton min tikin kisige ni sala me ngano ro zo ka bum ta ton ko le ene lislonga alors que no yo salam yo mo ni ton do bon ton sa na kisige ne la so me kisige na minga sana le non ne de sa non no so me yi wonna minga la kisige ha wata ya bon kan wonna minga ya duni bo minga la fa jili mi kide mutiyen wa kada men le men to en to yida le la kisige ha wata ya wonna minga sa ko men bo solution ni bo na mane bale ha wata wonna minga sa da so mana yelle sen yo so ne boy wonna min sa la ko de to mana yelle wonna san karate wakat kan fo yo likida na kende ni fo na mane tonre en yise asaba mbezini mo banale fo jil chapi ne salamu ngam ti wala makason ti tono man so be mezu mo rahma atabe to fa yala san wuli di tiga tawe abumsi ya tile tonda l'islam bani tabsu kwa la solution ba wakat fa ya hanje tazare in zagar men na boy ne be man ko la chita ba ti abumbu sin sam tun jilo ngala le sam tun islam ba men pang ti valam so ha wati ko bezini fa jili fo mi kidem ti agata ba an kabe yen dulli Lunda ikson taba teklaw to on han ko ton so wati ha inshallah inna limin cem to alisa. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.